dobrodošli na kanalu Rode HD. U ovom klipu imamo novu lekciju serijala škola, u ovom slučaju to je srpski, pa ovo je otklanjanje grešaka u kongruenciji. Pa da počnemo. Marko, Ivan i Mita su došli. Nije, odnosno neispravno je, nije došao. Drugo, Markovi mama i tata je ispravno. Međutim, neispravno je nikako Markova mama i tata. Ispravno je reći ili Markovi mama i tata ili Markova mama i Markov tata. Imenice koje su ženskog roda označavaju pripadnike muškog pola, odnosno muški reči koje su muškog roda ovako, a izgovaraju se, odnosno ženskog roda su Gazda, Vojvoda, Komšija, Nikola, Pera, Steva i druge. One u jednini kongruiraju po značenju. Imenice gramatički ženskog roda, skitnica, tvrdica, mušterija, ulizica odnose se na lica i muškog i ženskog roda, odnosno, na primjer, možemo reći skitnica i za muški i za ženski rod. Zbirne imenice imaju samo oblike jednine, na primjer, sva gospoda je došla na bal. Za i protiv je nepravilna kongruencija, predlog za je akuzativ, a protiv je genitiv. Eto, to bilo to što tiče ovog klipa. Nadam se sam pomogao da ste uživali i ćao.